Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jumpa kembali antum semua para airdropper maupun trader. Kali ini tentang Neon District airdrop.
MetaMask ini kalau saat withdraw kita pakai nanti, ataupun mau kita beli poin. Kalau ini withdraw pun pakai PayPal. Nah ini untuk pembelian, dan masalah WD-nya kita belum tahu juga.